Hard work never goes unrewarded. You remember when you came over and we wanted to use you for the next level commercial and everything. There are some people you would call and they would be like, oh, this is how much I would charge. I would take this. You were like, good money. I'm your son. Just carry on and do what you think. Anything you give me, I'm ready. And out of that, he wants to show his appreciation. That's right. Wow. 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 Rockstar! Are you kidding me? Rockstar! Rockstar! Start and put the double on. Hey! Too much GH adofo no na ebusuafo ni amema mo akwa bashonko eba eye fidie eso na somfo munuapa nana ama owiso ana sabre motemene na motemene se ya na munim se nsema mede enam no na se dipa se motibi enti na akoba se mede esomo ewo show so na sabre me no kase die yenya ne ntie se yenua bema eye Ghanaian hip life musician Kwame Eugene ekanyamenkwa enkanede yente asempa emfa eye ne ho na dienti enekobasa ebusuafo according to a reporter yenta aka no na say nede yenuabe ma ne bra na wo twi eye ne Range Rover car ye gifter ye papa ABN CEO Meche Angel Broadcasting Network Penny Power Dan no ye Dr. Oteng de chair no ebra womo de ambassadorial deal de man for womo next level energy drink no for saka na say yinu be me ekura wo twi de afa kromu a enka nyame nko a na chesa kwensha kese bi chese nye sikra wie na nyame ene de ne ho afofie a chese wono de ne ho bibia enti but kan de sisi an de sana e video ewo ye ya kachi asa enche e de bekire mu no agent mu se kan de nwa kakakra a wo be nya pa sisi ebeko na ansa na betime sikwan so bi mu a etimi esi kwan so ebiem na ebisofo se na nten eba yer na se ebe ye ayem hwehwe pa e de beso agana fo esobani nyemu no se na me kan no nyame e de no afofie a yenya be ma Kwame Eugene de wodaswa etinkom ebisofo entem no de aba pa de mudo na yendi kan kohwe e video ya me ka wase me ye akwenhia no e video emra na ye ba dia beche kwanya akwenhia timi esifesi ye ensem bi ebeto odwanse na akwenhia we kra eba so no ebusa form de yo ebusuafo se na mechiremu echiremu sa pepepe eni akohwe eye video no about se yenua bema Kwame Eugene ni ho edwire na se odina ne ka no hwe se na ka no etsifa se ya so otimi ehu pa se nyame ne bemu eba na afanka asemwe ebeye asem foforo na de anwanwa ewo ensem yi emu ene se eye difo ayin no eye ejuma ewo eye Tuma GH studio has a mature prophet Bernard ASM afie twemu wode ensembi etudwa efa ye nyumtuni enhumeche Kwame Eugene kroyawo ene yenua bema kojo encancer lowin eye Kumawood actor wode ensembi etudwa for mo so wehu eyi kire bi se
nipa bonifo bi abomutumpo se kwan biara so no wo meyi omo theaters for asase so atesa akwanhia ena wo mo de bebo makwan mu nti wo mo nya hweye pa ewo eye wo mo anamuntu mu nti na se die no ena abemu ana asem ene asem ena ehia keke bani niemu no Ghana ha se ya kwet se de history a eda oman mu atete dodo na edimu ya pa fa ya nwom tofo ne spiritualfo bi a wo mo ye kukuda metutu a akwenhyakro ya akwan tempon so agi wo mo ede theaters fast so na se Ghana ha se kra no na yeni enna senkofo sa no bibisa ebetimi ato mo beye ahudwire sem kese edi eja ye me kai ebusuafo na se men kai mo ya eso a na ye nwa be ma Kwame usu ansam wono so no Ghanaian actor at sebisofo ni wo ba ya terrible nchaka nyumtuni na se wo ye up and rising na se da afia wo free mu krampo na afia nka wa hit pa nka wo nya breka kra edika ho anka na nim de obeko bi pa wono so akwhia kro ye bi ene twa ne nkwatia ewates for asase so ne bisofo sa so ene enua ba wono de ne pa de otum se Ghana for pa Suzy Williams 23 years sa pepepe aban mono ene de ne te yete no edi free atas for asase so na we de mi nkwa kra ye enua ba ebonia posumwe ye mu on the 8th of February ye kai ne 4th year anniversary at se we de free atas for asase mu na busumi kroye mu na sakwenhia bi sei etimitu ye nua be ma Kwame Eugene de na se ya akwete de ebobo sototo se wo bi ehyasie na wo ye adwuma na nipa abojo no so na se ne bofra brema na se ne rising time na se kwan bi so no akwenhia si ne de ate no kra e de fi atasfo asase so dodo na susu se ye nipa bonifo bi na ehyasie wo mutu anamon bi etia wo mu but senke kosi sapa ma Kwame Eugene de itimi ba so de anka wanhwa we de confirmation kese pa se enkofo bi wa wo mo hyase wo mutu anamon bi se anke be ha Ghana for pa se ekoba ne saba ni niemu no se na meka no fiti ase no nyame ede ne ho afofia wodaswa eka atiasefo ho ana ne car Range Rover na wo twie no enemu ena enho eka nti we de de aseda ene be mewrade se ankoye asembone na yetimi enya yenua bema Kwame Eugene ye shopa se we be ya dance de be chreche no se ahweye pa de na dwumedi a wo ye no se won fa bi ento no ho a de be ye adwuma pa na wa ya ahweye san se before de se na akoye no yakoya kototuntum at se ye mpe wo bi kan ko as wo bi konkan a na kwan bi so no bi fufro pese one sign chinti se na aba e bi so for me bi so nyomto form free mu wo so sa kwan ya so akwanhia ene spiritual form free mu sa kwan ya so no mo free mu na se ade ya koye Yesu a eka ye ho a ehun be nya pa se ye beto ye ho ne apre ye ede ama ye ho se na nyame bi se no entoa so ewo ye man mu Ghana man because enka be ye 1 2 many occurrence se bi sa esi enti ne busafo asida ene di merade ede ama Kwame Eugene ewo akwenhie sie na nso ne niemu no woda so eka atiasefo ho Say hard work never goes unrewarded. You remember when you came over and we wanted to use you for the next level commercial and everything. There are some people you would call and they would be like, oh, this is how much I would charge, I would take this. You were like, good money. I'm your son. Just carry on and do what you think. Anything you give me, I'm ready. And out of that, he wants to show his appreciation. That's right. Wow. Rockstar! Are you kidding me? Rockstar! Rockstar! Start and put the double on. Hey!